Reka nongere masuze mbifurize kugira igitondo cyiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Tugomba gukora ibishoboka tukarokoka ibyo duhanganye nabyo, ubundi tugatera imbere. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuze ko u Rwanda rwahuye n'ibibazo byinshi cyane birimo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ariko agaragaza ko rwagiye rubirokoka rugatera imbere. Avuga ko n'ubu rugomba rero gukomeza guhangana n'ibindi bikomeza kurwibasira biturutse hanze. Yabigarutseho kuri wa 14 Ukwakira 2025 mu nama y'urwego ngishwanama rwa Presidential Advisory Council PAC yabereye muri Kigali Golf. PAC rero ni urubuga ruhuza perezida wa repubulika n'inzobere z'abanyarwanda n'abanyamahanga kugira ngo rero bungurane ibitekerezo ku iterambere ry'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yavuze ko amateka yigishije u Rwanda kudaheranwa ibibazo n'ibizazane, ahubwo ko no mu bikomeye rubasha kubitsinda rugatera imbere. Yagize ati mu Rwanda twararokotse mu myaka 31 ishize, ishyano ryaratugwiriye kandi n'ubu tugomba gukomeza kurokoka n'ibindi byinshi cyane bituruka hanze. Ariko amateka yatwigishije ko nubwo hacura umwijima yaba mu Rwanda, muri Afurika cyangwa se ku isi yose, hari ahantu hato hashobora gushibuka hagatanga urumuri. U Rwanda rwacu muri uwo mwijima rurakura. Yakomeje agaragaza ko nubwo hari byinshi u Rwanda rwarokotse, ariko hakiri ibyo rugihangana nabyo, ariko ko nabyo bigomba gutsindwa. Yagize ati tugomba gukora ibishoboka byose tukarokoka ibyo duhanganye nabyo, ubundi tugatera imbere tukagera aho twifuza kugera, ndetse naho abandi bari abadutanze kugerayo. Tugomba guhindura ahantu hacu hato mu bushobozi bwacu bwo kubikora igihe dukomeje kurokoka ibitero bituruka ku bihangange. Hanyuma ibiganiro bya Perezida Paul Kagame n'abagize urwego ngishwanama rwa Perezida wa Repubulika byagarutswe ku buryo bukwiriye gukoreshwa mu kwihutisha imibereho myiza n'iterambere ry'ubukungu no gukemura bimwe mu bibazo bireba akarere n'isi muri rusange. Byagarutsweho ku munsi w'ejo rero ubwo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yari kumwe n'abagize aka kanama k'urwego ngishwanama. Harimo abantu benshi cyane, barimo na Madame Louise Mushikiwabo ndetse n'abandi bera nyine baturutse hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Akaba rero bafatanya n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda rero mu kumugira inama kigomba gukorwa kugira ngo u Rwanda rurusheho gukomeza gutera imbere umunsi ku wundi. Perezida Paul Kagame rero yayoboye inama ku munsi w'ejo nyine y'urwego ngishwanama rwa Presidential Advisory Council, urubuga rumuhuza n'inzobere z'abanyarwanda n'abanyamahanga kugira ngo rero bungurane ibitekerezo ku iterambere ry'u Rwanda. Ni inama yabereye Kigali Golf mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Ibiganiro byabo byagarutse rero ku buryo bukwiriye gukoreshwa mu kwihutisha imibereho myiza n'iterambere ry'ubukungu no gukemura bimwe mu bibazo bireba akarere n'isi muri rusange. Mu bitabiriye ibi biganiro harimo Mushikiwabo Louise usanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umuryango wa OIF, harimo impuguke mu bukungu Dr Donald Kaberuka, harimo kandi Minisitiri w'uburezi Nsengimana Joseph, uw'ikoranabuhanga na Innovation Paula Ingabire. Ni bamwe rero mu bitabiriye ibi biganiro byabaye ku munsi w'ejo hashize. Reka duce mu gihugu cya Cameroon. Chiloma yitangaje nk'uwatsinze amatora ya perezida wa repubulika muri Cameroon. Umukandida w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Cameroon, Issa Chiloma Bakary, yatunguranye atangaza ko yatsinze amatora ya perezida yabaye ku wa 12 Ukwakira 2025. Asaba Perezida Paul Biya kwemera ibyavuye mu matora. Mu butumwa bw'amashusho bwanyujijwe kuri Facebook, Chiloma yavuze ko afite ibimenyetso bifatika byerekana ko yatsinze amatora ashingiye ku mibare y'amajwi yakuwe ku biro by'itora hirya no hino mu gihugu. Chiloma rero bitangaje ahagaze imbere y'ibendera rya Cameroon, hari n'ifoto ye nk'umukuru w'igihugu. Avuga ko atsinze mu buryo budashidikanywa. Yagize ati intsinzi yacu iragaragara kandi igomba kubahwa. Paul Biya agomba kwemera ukuri kw'amajwi y'abaturage cyangwa se gushyira igihugu mu bibazo. Gusa komisiyo y'amatora ya Cameroon hamwe n'urukiko rushinzwe iby'amatora ntibiratangaza ibyavuye mu matora ku mugaragaro, kuko biteganyijwe ko ibisubizo bya nyuma bizatangazwa bitarenze tariki 26 Ukwakira 2025. Ishyaka riri ku butegetsi Cameroon People's Democratic Movement CPDM ryahakanye ibyo Chiloma yavuze, rivuga ko adafite uburenganzira bwo kubona amakuru yose y'amatora kandi ko ibyo avuga bishobora guteza umutekano muke. Gregoire Owona ni umunyamabanga mukuru wungirije wa CPDM yavuze ko Chiloma atatsinze kandi ko adafite ibyavuye mu biro by'itora.
Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Paul Atanga Anji yaburiye abantu mu cyumweru gishize ko gutangaza ibyavuye mu matora nta burenganzira ari icyaha gikomeye cyane cy'ubugambanyi. Juma y'imyaka 76 yabaye umuvugizi wa guverinoma ndetse na minisitiri w'umurimo mu gihe cya Paul Biya, ariko yavuye muri guverinoma mu mwaka ushize kugira ngo rero yamamarize umwanya wa perezida. Abasesenguzi bari bavuze ko Paul Biya imyaka 92 ashobora kongera gutsinda bitewe n'uko nyine abakandida 11 batavuganwe n'ubutegetsi bari bacitsemo ibice. Paul Biya niwe perezida ushaje kurusha abandi ku isi, yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 1982, amaze hafi igice cy'ubuzima bwe ayobora, akaba ari perezida wa kabiri wa Cameroon kuva yabona ubwigenge ivuye ku Bufaransa mu mwaka wa 1960. Ibyo rero bikomeza kugenda bivugwa muri rusange. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuririmbyi n'umushoramari mu muziki Sean Diddy Combs wamenyekanye nka P Diddy yategetswe n'urukiko gushyikiriza Leta y'Amerika amashusho n'ibikoresho by'ikoranabuhanga yafatanywe mu iperereza ryamuhamije ibyaha birimo gucuruza abagore mu bihugu bitandukanye kugira ngo bashorwe mu bikorwa by'imibonano mpuzabitsina n'ibiyobyabwenge. Uyu mugabo w'imyaka 55 aherutse gukatirwa igifungo cy'amezi 50, imyaka 4 n'amezi 2 nyuma yo guhamwa ibyaha bibiri byo gutwara abantu kugira ngo bakore ubusambanyi. Kuri ubu urukiko rwategetse ko ashyikiriza Leta ibikoresho by'ikoranabuhanga byatahuwe mu bikorwa byo gushakisha ibimenyetso bikekwaho kuba rero abifatanye isano n'ibyaha yakoze. Ko byatangajwe n'urubuga All Hip Hop, Diddy agomba gushyikiriza mudasobwa, hard drives, telefone ndetse na tablet byakuwe mu isaka ry'inzego z'umutekano ryigeze kubera mu nzu ze ziri California ndetse no muri Florida. Muri ibyo byafashwe harimo amashusho yiswe Ibiza Tapes yafatiwe mu rugendo yakoze mu mwaka wa 1996 ubwo yari yagiye ari gutembera hanze y'Amerika. Abashinjacyaha bavuga ko ayo mashusho n'ibindi ari ibikoresho byakoreshejwe cyangwa se byari biteganyijwe gukoreshwa mu bikorwa by'ubusambanyi binyuranyije n'amategeko. Diddy yanategetswe kwemera guhara $9,000 by'amadolari yafashwe ubwo yafatirwaga muri hoteli yo muri Manhattan muri 2024. Izi Ibiza Tapes zagarutsweho cyane mu rukiko nk'ibimenyetso by'ingenzi mu rubanza, nubwo Diddy yagizwe umwere ku byaha byo gucurura imigambi y'ubugizi bwa nabi no gucuruza abantu mu busambanyi, ariko yahamwe n'ibyaha bifitanye isano n'ubusambanyi. Abatangabuhamya barimo uwitwa Cassie Ventura wahoze ari umukunzi we bavuze ko ayo mashusho yakundaga gukoreshwa mu bikorwa byiswe freak offs. Diddy we yakomeje guhakana ibyo ashinjwa, avuga ko ibyo bikorwa byose byabaye ku bushake bwabigiragamo uruhare, kandi yamaze gutanga ubujurire mu rukiko rw'ubujurire rwa kabiri rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhanzi icyifuzo cye cyo gufungirwa mu kigo gifungirwamo abantu badafite ibyaha bikomeye muri New Jersey aheruka gutanga kugira ngo abe hafi y'umuryango cyangwa se n'urukiko. Ibi bikoresho byose byafashwe hamwe n'amashusho byamaze gushyirwa mu bubiko bwa Leta bikurikiranwa n'ishami rya US Customs and Border Protection. Igice cya nyuma cy'iperereza ryamaze igihe kirekire ryatangiriye kugusakwa n'inzego z'umutekano. Akaba rero ari